Pozdrav svima, na današnjoj recenziji imamo jedno novo kinesko električno vozilo YMF EV Easy, pa danas ćemo pogledati kako izgleda s polja, kakav je iznutra, vidjet ćete kakvu potrošnju ima u gradu, na regionalnom putu i na autoputu. Koliko mu treba od 0 do 100, kako bi izgledao život sa ovim automobilom i na kraju pogledat ćemo 5 mana i 5 prednosti ovog automobila. Gledajući auto sa strane, ova polovina je skroz unikatna, ovdje imamo otvor za punjač, dok ova polovina me nekako podsjeća na Teslu, ali je lepše od Tesle zato što imamo ovdje svetla koje se ovako spajaju pa idu skroz do ovdje i naravno tu je gepek od 620 litara. Gepek je prostoran, ogroman. Ovaj auto fabrički ima aluminijumske fene od 17 inča, Michelin gume, imate disk kočnice i napred i nazad i imate multilink vešanje, što baš i ne vidimo u ovoj cjenovnoj kategoriji, tako da je to velika pohvala i tekako utiče na udobnost vožnje. Ovdje imamo prelepa dnevna svetla i Matrix LED farove, ova dva su za kratko svetlo, a ova dva za dugo svetlo. Prvi utisak, wow. Prva stvar koju odmah primećujete čim sednete u auto je ovaj karbonski deo ovdje kod vrata. U salonu su rekli da je u pitanju pravi karbon, ja se ne razumijem u takve materijale, tako da verujem da jeste. Što se tiče glavnog materijala u ovom autu, imamo kožu i to pravu svugde. Dalje imamo ovdje jednu prelepu centralnu konzolu, ja volim kada su te konzole visoke, široke, ne zato što hoću da budem što dalje od suvozača, nego prosto volim taj osjećaj kad mogu da se uvalim, lepo spustim ruke, uhvatim volan, volan se podešava gore, dole, napred, nazad, baš ima dosta fleksibilnosti da se podesi volan po potrebi i lepo spustim ovdje lakat, ovdje imam mekanu kožu, ispod kože ima neki mekani materijal, isti slučaj i ovdje, isti slučaj i ovdje, ukoliko baš želim ovako da vozim, tako da u svakom smislu su se potrudili da vožnja bude udobna. Sedište je ok, ništa posebno, ali je udobno i imam osjećaj da bi bilo sasvim u redu da putujem više sati, a da me ne zabole leđa. Pogotovo zato što se sedište podešava u 6 pravaca i samo vozačevo sedište se podešava elektronski. Ovdje imamo 2 USB porta. Da li je ovo valjda držač čaše? Nije baš najbolje rješenje zato što ne bi baš mogao da stavim flašu. Ili imam ovdje jednu flašu? Imam ovdje flašu od deteta. Da. U toku vožnje ovo stalno pada. Jako loše rješenje, nemate držač flaše. Ima ovdje sa strane, tu bih mogao da stavim, ali dok vozim volim ovdje imam lepo ili flašu ili kafu i onda vozim, pijem. Sljedeća negativna stvar koju sam primetio, ovo se pomera. Ne znam zašto, mislim nije ništa strašno jer kad spustim lakat, onda se on malo spusti niže i ja realno držim ovako lakat ceo put. S ovom rukom malte ne dodirujem ništa. Čim podignem, evo slušajte. Ova plastika je neka jeftinija plastika, ovdje već postoji i jedna ogrebotina, tako da, mislim, deluje mi kao da se ovo lako grebe. Ali da se ne lažemo, realno, kod svih automobila ovaj deo se lako grebe. Dobro je da nije onaj piano black sa visokim sjajem, to bi bilo još gore. Ovo je ipak bolje nego da su ustavili, na primjer, ovako nešto kao piano black. Ovo mi lepo izgleda. Ovo stoji čvrsto, to je dobro. I još jedno mesto sa jeftinom plastikom imamo ovdje kod dugmića za puštanje i podizanje prozora. To su neki sitni kompromisi koje morate uzeti u obzir, ali također uzeti u obzir da ovaj auto košta 36.000 evra, trenutno je na popustu za 34.000 evra do kraja marta. A ako uračunate državnu subvenciju od 5.000 evra, ovaj auto će vas koštati 29.000 evra. Na osnovu svega onoga što sam do sada video kod ovog auta i doživao, ne postoji, ali stvarno ne postoji bolji električni auto za ovu cenu. Ono što mi se izuzetno sviđa kod ovog automobila, postoji jedna jedina oprema i to je najviša. Znači, bukvalno dobijete sve što dobijete za 40 plus hiljada evra kod drugih automobila električnih, kod drugih konkurenata. Ono što možete doplatiti kao ekstra dodatak je panorama krov koji nema na test vozilu i to bi trebalo da košta dodatnih 1.500 evra.
Instrument tabla i infotainment na prvi pogled deluju zastarelo, ali funkcionalnost ih potpuno opravdava. Sistem je izuzetno brz i fluidan, rezolucija je visoka, a interfejs intuitivan. Sve opcije su dostupne sa jednim do najviše 3 dodira. Naravno, dizajnerski je ispod nivoa konkurenata, ali radije bih gledao ovaj ekran nego plaćao 5, 10 ili čak 15.000 evra više samo zbog modernijeg izgleda. Kako je sedeti nazad? Da se razumemo, ja sam 185 ili 6 visok, a volim jako da ispružim noge u toku vožnje i vidite koliko još imam prostora između kolena i prednjeg sedišta. Prostora ima i više nego dovoljno nazad. Naravno, kod svih električnih automobila imate tu situaciju da je pod više uzdignut zbog baterije koje se nalazi ispod, tako da više sedite sa podignutim kolenima, ali možda za glavu nemam baš prostora, mora bih ovako nekako, da, ovako mi je bilo ok. Ne znam baš da bi izdržao 6 sati ovako. Za kolena ovo nije baš najudobniji položaj. Za neku gradsku vožnju ili da se vozim tipa sat i po, mislim da je bilo ok, ali baš da krenem na put od 6 sati da sedim ovde nazad, ne znam da li bih voleo. Tako da ovaj auto nije baš za porodice gde imate 2 tinejdžera, jedan je 190, drugi je 195, neće baš biti presrećni ukoliko krenemo na put na more, ali u mom slučaju ja imam dete od godinu dana, ja njega ovde lepo ubacim, ima i više nego dovoljno mesta za noge, ne moram da pomeram sedište unapred, što uvek moram da radim u crossover koji trenutno vozim. Tako da za porodice sa malom decom, tipa do 12-14 godina, ovaj auto je idealan. Zato što u početku dete svakako sedi u sedištu, kasnije na boosteru. Znači, dok dete dotakne ovaj tepih u automobilu, proći 10 godina. Ovde imamo 2 otvora za ventilaciju, 2 USB porta, može da se podešava jačina muzike ili da se prebacuje muzika. I ono što je važno, ovde se nastavlja tematika sa karbonom, ovde imamo naslon za ruku sa mekanom kožom i imamo srednji naslon za ruku. Ne mogu da verujem. Tu su stavili držače za čaše, a napred nisu mogli. Jao, nema veze. Ajde mi da krenemo jednu probnu vožnju. Vozimo od Novog Sada do Beograda regionalnim putem i onda se vraćamo autoputem kako bi uporedili kako je potrošnja kada se vozimo 80 i naravno povremeno 50 kada prolazimo kroz neko naselje i kakva je potrošnja na autoputu kada vozimo 110, 120 ili 130. Zašto se vozimo baš regionalnim putem? Ne postoji autoput prema svakoj destinaciji u Srbiji. I sve dok se vozite na autoputu, super je, zato što imate punjače koliko hoćete, realno imamo još uvijek ne toliko dobro razvijen sistem punjača kao u Evropi, ali gde god da krenete, možete bez problema da stignete. Ali kada idete regionalnim putem, onda nemamo baš punjače na random benzinskim pumpama. Znači, preticanje je fantazija. Važno je znate da ako imate neku destinaciju koja je udaljena 200 km od vas, da li možete komotno da stignete i da se vratite, a da se ne stresirate da li imate dovoljno baterije. Kao što sam rekao na početku, po mom mišljenju i po saznanjima koje su dostupna u februaru 2025. godine, ne postoji auto koji više nudi za manju cenu. Kao prvo imate napredni sigurnosti i inteligentni sistem, imate automatsko kočenje u hitnim situacijama, pomoć pri praćenju i promeni trake, upozorenje na sudar, imate pregled od 360 stepeni, sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova. U suštini, zaključak je da je jako teško skršiti ovaj auto. Kad izlazim sa parking mesta, upozorava me ako dođe neki auto, a ja možda ne vidim. Ako pokušavam da pređem u drugu traku, a da imam nekog u mrtvom uglu, znači, što mi ovde svetli, nemoj da ideš, a ja ako sam debil i hoću da idem, vuče mi volan u suprotnom pravcu da mi ukazuje na to da ne smeš da ideš, druže. Ono što mi je iskreno malo glupo kad prebacujem modove, znači ništa se ne promeni na ekranu. Znači, trebalo mi je 30 sekundi dok sam provalio da se ovde menjaju sitna slova koja mi ispisuju u kom sam modu. I naravno osetite razliku u snazi, ali nekako bih očekivao da se, ne znam, promene boje. Naravno možete podesiti da ambijentalno svetlo promeni svoju boju kad prebacujete modove, ali to je sve u redu noću, a šta danju, ja uopšte ne vidim ambijentalna svetla. Šta još imamo od premium opcije? Imamo grejače prednjih sedišta i grejač volana. Spominjali smo multilink vešanje i to se itekako osjeća. Znači, ja bukvalno ne osjećam rupe na putu.
Ja više čujem rupe nego što osjećam, zato što čujem da guma uđe u rupu, ali to maltene ne osetim. Toliko je dobro određeno vešanje. Imamo i toplotnu pumpu, koja značajno doprinosi energetskoj efikasnosti vozila, posebno u hladnim vremenskim uslovima. Znači, bez toplotne pumpe ne vredi uzimati električni auto, zato što zimi, ukoliko koristite električni auto sa tradicionalnim grejačima, znači vaš domet će biti 30% manji. Međutim, upotrebom toplotne pumpe, taj gubitak sa 30% se smanjuje na 10%, dakle, ako u idealnim vremenskim uslovima ovaj auto prelazi 450, onda će zimi po 0 stepeni moći da prelazi malo više od 400 km. Ovaj auto ima skrivene ručke koje se automatski otvaraju prilikom otključavanja i zatvaraju se prilikom zaključavanja, ili kad krenemo onda se zatvaraju zato što auto se zaključa. Vreme je da testiramo potrošnju, koliko zaista troši JMV EV Easy. Potrošnja u gradu. Na mom testu potrošnja u gradu je iznosila od 11 do 12 kWh na 100 km i to bez ikakve pažnje na ekonomičnu vožnju. To znači da bez ikakvih problema možete preći 500 km u gradskim uslovima, što je impresivan rezultat za električno vozilo ove klase. Kada je u pitanju potrošnje na regionalnom putu, pri vožnji stalnom brzinom od 80 km na sat potrošnja je bila između 11 i 12 kWh na 100 km sa povremenim skokom na 13 kWh na 100 km. Konkretno, prosječna potrošnja od Novog Sada do Beograda starim putem bila je tačno 12 kWh na 100 km. Kada je u pitanju potrošnje na autoputu, kada vozim 90 km na sat, troši između 13 i 15 kWh na 100 km. Presve ću to da govorim zato što previše dugo traje, reći ću samo 13 do 15. Brzinom od 100 km na sat troši između 14 i 16. Vozaći brzinom od 110 km na sat troši između 17 i 20. Brzinom od 120 km na sat troši između 19 i 21, brzinom od 130 km na sat troši između 22 i 24 kWh na 100 km. Sve ove testove sam obavio na istim deonicama autoputa u oba pravca kako bih eliminisao uticaj vetra na potrošnju. Tokom drugog testa duvao je jak vetar, što mi je omogućilo da uporedim kako vetar utiče na potrošnju pri različitim brzinama. Kada sam vozio protiv vetra, potrošnja je bila skoro 27 kWh na 100 km, a kada sam vozio uz vetar, potrošnja je bila između 19 i 20 kWh na 100 km, što znači da mi je prosječna potrošnja bila 23 kWh na 100 km. Klima troši oko 0,7 kWh po satu, što znači da gubimo oko 1% dometa po satu radi klime i to je znatno manje uticaj nego kod automobila sa motorom na unutrašnje sagorevanje. I važno je napomenuti da su svi ovi testovi rađeni na temperaturama između 14 i 20 stepeni, što je idealno za potrošnju. Očekujem da bi pri hladnijem vremenu potrošnja na 130 km na sat porasla na oko 26 kWh na 100 km. Kada je u pitanju ubrzanje, od 0 do 50 dolazimo za tačno 4 sekunde, kao što proizvođač navodi, a ubrzanje od 0 do 100 km na sat je za manje od 9,8 sekundi. Ovo naravno nije sportski automobil, ali prilikom ubrzavanja od 20 do 80 ili 50 do 100 snaga se zaista osjeća. Motor od 160 konjskih snaga u kombinaciji sa težinom vozila od 1570 kg zaista pruža odličan odziv. Podelio bih nekoliko reči o punjenju. Ovaj auto ima bateriju od 63 kWh i proizvođač navodi da je brzina punjenja 60 kW, kao i da punjenje od 30 do 80% traje 30 minuta. Ali u praksi to nije u potpunosti tačno. Matematički to bi bilo izvodljivo samo ako bi brzina punjenja ostala konstantna od početka do kraja. Ali kao kod svih električnih automobila, brzina punjenja opada kako nivo baterije raste. I to uz vrlo važnog razloga, zaštita baterije. Kako izgleda punjenje u realnim uslovima? Punjenje počinje sa 64 kW, što u tom trenutku deluje odlično. U teoriji, za manje od pola sata baterija bi bila skoro puna. Međutim, već na 38% napunjenosti brzina opada na 57 kW. Do 63% snaga punjenja pada na samo 33 kW, što je skoro upala od deklarisanih 60 kW. Zašto se ovo dešava? Ovo nije greška niti problem, već potpuno normalan proces kod svih električnih automobila. Na primjer, Tesla može početi punjenje sa 250 kW, ali između 80 i 90% snaga pada na samo 35 kW. Razlog leži u hemijskim reakcijama unutar baterije. Kako se puni, otpor ćelije raste i potrebna je niža struja da bi se sprečilo pregrevanje i degradacija baterije.
Koliko onda zaista traje punjenje na brzim punjačima? Umjesto očekivanih 30 minuta, čekat ćete najverovatnije 45 minuta. Ili možete izabrati da pravite češće pauze, pa da iskoristite punu snagu do oko 50%, nastaviti putovanje i onda napraviti ponovo jednu pauzu. Možda brzina punjenja od 60 kW deluje malo ograničavajuće, ali ukoliko možda imate malu decu, svakako stajete svakih sigurno 100 km, napunite 15 minuta dok promenite peleno i nastavite putovanje i nećete ni u jednom momentu osjetiti da ste sad nešto čekali zbog punjenja. Ali ako volite da vozite više stotina kilometara, a da baš i ne stajete, onda brzina od 60 kW deluje poprilično ograničavajuća. I posljednje pitanje, kako bi izgledao život s ovim automobilom? Ukoliko ste profesionalni vozač i prelazite možda manje od 400 km svaki dan, a imate mogućnosti da punite kod kuće brzinom od 6,6 kW, to isto moram dodati, znači treba vam oko 10 sati da napunite od 0 do 100, ali realno nikada ne punite od 0 do 100, obično punite od tipa 40 do 90 ili do 80. U tom slučaju ovaj auto bi vam bio idealan. Ili ako imate porodicu sa malom decom ili čak i ne morate imati decu, važno je da se vozite uglavnom po gradu, da možete da punite auto kod kuće i da idete na neko duže putovanje, možda 2, 3, 4 puta godišnje. Ovaj auto vam može uštedeti hiljade i hiljade evra na gorivu u narednih 5 godina. A sada posljednja tačka, 5 stvari koje mi se ne sviđaju kod YMF EV Easy. Sporo punjenje, maksimalna snaga punjenja na DC punjaču je samo 60 kW, što znači da će duža putovanja zahtevati malo više planiranja. Nema prednji prtljažnik ili frank. S obzirom da je u pitanju električni automobil, očekivali bi da ispod haube postoji makar malo prostora za kablove od punjača, ali ga ovdje jednostavno nema. Naslon za ruku zvecka, zaista ne znam zašto ga nisu rešili u fabrici. Imamo nedostatak držača za čaše i instrument tabla i infotainment izgledaju zastarelo, iako su ekrani brzi i responsivni, njihov dizajn deluje starije u poređenju sa konkurencijom. Naravno, ovo su sitni kompromisi sa kojima se može živjeti i zato je ovo 5 stvari koje mogu da nadmaše ove nedostatke. Cena. Dok većina električnih limuzina košta preko 40.000 evra, ovaj model je dostupan za samo 34.000 evra, a sa subvencijom čak 29.000 evra. To ga čini najpovoljnijim električnim sedanom na tržištu. Zatim imate full opremu bez doplata. Ovaj automobil nudi sve u standardnom paketu, uključujući kompletan sigurnosni paket, grejače sedišta i volana, skrivene ručke, toplotnu pumpu i Matrix LED farove. Nema potrebe da plaćaš dodatne opcije, sve je već uključeno. Kamere visoke rezolucije pružaju pogled od 360 stepeni i auto na osnovu prikupljenih podataka može da vidi čak ispod sebe, olakšavajući parkiranje i izbjegavanje prepreka. Velika kabina čini ovaj auto idealnim izborom za profesionalne vozače, porodice i sve koji vole komfor. I na kraju tiha i udobna vožnja. Električna vožnja donosi neverovatan komfor i tišinu, dok kod automobila sa klasičnim motorima često čujemo buku i osjećamo vibracije. Ovdje toga jednostavno nema, samo mirna, glatka i tiha vožnja. Iako postoje mane, kada se uzme u obzir sve prednosti, YMF EV Easy predstavlja ozbiljnu konkurenciju na tržištu električnih limuzina. Nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv, ne samo zbog recenzije, nego možda sam dao i neki uvid u život sa električnim automobilom. Ukoliko vas zanimaju telefoni, tehnika, kompjuteri, gadgeti i električni automobili, preplatite se na ovaj kanal zato što vas očekuju puno zanimljivosti.